Dobrodošli na koncert horske muzike Heruvimi u manastiru Svete Pećke u Bijeljini. Večeras, zajedno u ljetopisu ovog svetog manastira, zlatnim slovima upisujemo prvi koncert horske muzike Heruvimi, kao važan kulturni događaj koji će da postane dio kulturne tradicije Bijeljine i eparhije Zvorničko-Tuzlanske. Ovaj kulturni događaj organizuje Udruženje umjetnika Soprano iz Bijeljine sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Zvorničko-Tuzlanskog, gospodina Fotija, i pod pokroviteljstvom grada Bijeljina. Oh
liturgija u centru Banja Luke. Ova liturgija je u aprilu mesecu ove godine izvedena ponovo posle 82 godine. Vlado Milošević, ili kako ga muzičari zovu Čika Vlado, je ovo napisao 1940. godine za potrebe crkvenog hora, tada Jedinstvo u Banja Luci. Nažalost, izbija rat, hram se ruši u centru, Vlado odlazi u Niš i u tom momentu, čak i Vlado kad se vraća iz izbjeglištva u Banja Luku, hram više nije tu, on je srušen u bombardovanju, tako da Čika Vlado stvari više nikada ovu liturgiju za života nije ni izveo, a nažalost ni video hram u centru. Hvala Bogu, danas hram u centru postoji, a kamerni hor Cherubini zajedno sa studentima Akademije umetnosti Univerziteta u Banja Luci obnovili su liturgiju. Tako da posle Banja Luka naš nastavlja svoj život upravo ovde u hramu na Petizea i hvala vam na tome. Poštovani maestro, uvažena damo, nisam imao večeras da govorim, godine čine svoje, pa malo tetka Roza radi, ali ja ću vas pozdraviti iz srca i duše svoje večeras, kako osjećam ovo veče. Anđeli pjevaju i slave Boga. Osjećam se kao na ono božićnje jutrenje, kada su anđeli pred Vitlenskom pećinom pjevali da slava Bogu bude na visini, a među ljudima mir i dobra volja. Želim vama uspjeha u vašim nastupima, širenju vjere pravoslavne, svetosavskog imena, buđenja svijesti duhovno-nacionalne među našim narodom, da širite ovim pjesmama ljubav među ljudima, da omasovljavate svoju zajednicu, svoje horove. Siguran sam da vi u horu ne konzumirate ni drogu, ni alkohol i da na takav način pokazujete primjer ljudima, omladini našoj danas, koja nažalost u većini slučajeva ide stramputicama života. Želim vam mnogo uspjeha, vi ste, damo draga, u nebesa nas digli.
sa vašim sopranom. Želim vam uspjeha i vama, mladi dirigent, želim vam uspjeh. Mnogo živjeti. Zahvaljujem se umirovljenom episkopu zvorničko-tuzlanskom gospodinu Vasiliju. Važno je reći da ove divne reči napisao Petar Kočić, veliki govornik i borac za slobodu. Sloboda jeste nešto što je najvažnije, pa zato izvodimo ovo večeras. A sada mi dozvolite, ja sam u srednju muzičku školu završio u Bijeljini, živao 7 godina i nastavio svoj put u Banja Luku i tako dalje, a jedna mlada nada dirigentska iz Grčkog do Bijeljina, evo sada u Banja Luci, je na studijama u mojoj klasi, koju ja volim da se večeras s vama predstavi Tamara Josić. Ajde, slušaj.
Zahvaljujemo se prisutnima na podršci, a posebno pokroviteljima, njegovom preosveštenstvu, episkopu Zvorničko-Tuzlanskom, gospodinu Fotiju i gradu Bijeljina, kao i svim učesnicima, sopran Lidija Elisić-Simeunović i članovima kamernog hora Kerubini, Konfučijevog instituta Univerziteta u Banja Luci, kojim diriguje Dušan V. Urošević. Vjerujemo da će koncert horske muzike Kerubini u narednim godinama postati važan dio kulturne tradicije Bijeljine i eparhije Zvorničko-Tuzlanske. Kada je ovo samo početak i rađanje jednog ovako divnog festivala muzike u našoj Bijeljini. Hristos Vaskrs!